President ka Meghalaya Football Association MFA ba Hamlet Sandoling menta kasi sajan artarik unai wing ulawan Wan Plie perdai kelimpung ile kai cha ka Amlarem Football League arhaja arpsan komukong san ha jing ile kai pela pelong Hamadan Mini Stadium ASSA La Japlem ya kani kelimpung la penia da ka Amlarem Subdivisional Sport Association ASSA West Giant Hills District ha kani kasngi lawan pandon lang da kidukhan ka MFA kan thop yo General Secretary ba Sunesh Siem ba Herringson Shangpliang uba Cliff Nongrum ba Freddy Carpran ringkat u Extra Assistant Commissioner ka Amlarem Subdivision ba G Milliam lembat kidukhan ka ASSA katbay ka jingya lang lapenya da u Working President ASSA Mawan Suk Lamin hakani ka Amlarem Football League arhaja arpasan ki jingile kai ki kenthop haki lai tali ki kerdan kata ka Super Division ki bladan pratali ki kenhun ha ka Upper Division ki dan kan tali ki kenhun pat ha ka Lower Division ki dan saupusan tali baro ki kenhun jong kini ki lai kerdan ki dan rup khandai tali ya ki ba an penyakun lang hapo kani ka sama yele kai jong ka Amlarem Football League arhaja arpasan nakaliang ka Amlarem Subdivisional Sport Association kalapan ko buram kumju ya ka youth teams ha ka kerdan under 14 but under 16 ASSA kibalayo banyele kai ha State Youth League arhaja arpasaw kabla depelong hanong ba shilong haba pai sya ka jingya kun baningkong menta kasni ha ka kerdan Super Division ha padeng ka pamtebu SC persya ya kelumpengan SC ka kenhun yele kai jong ka lumpengan SC kalala ban pelim da sago lanot ya ka pamtebu SC ya ki gol na ka lumpengan SC latap da u day o si ha ka minute bakhatsan bat san puar udong mi surang ha ka minute ba san punrio bat ubi pochna ha ka minute ban rupo u President ka Meghalaya Football Association ba Hamlet Sandoling haba ai jingkran haswa ban stang jong ka jingile kai Super Division ula ai ka jingket bokat riang ya ki nongket kam jong ka Amlarem Subdivisional Sports Association ASSA kiblala ban penya chakman ya kani kelimpong yele kai hapo kathan Amlarem Subdivision ulo ongru kibabon ni kirang yele kai jong ka jala kidai kibala penmi na po kani kathan warjan dia kumta ki kentujur ya kirang yele kai bakin long ki bateri sitam khnang bakin la ban pen pau perthai ya la kasap kapong ka bakidon haka jo ko por ula pentem ya ka jing siang yo artificial turf haka ni kamadan yele kai mini stadium ASSA La Japlem kan sedang no hakini ki khindiat sngi kata nedo khatsan tarik jong uni ubanai nai wing bat ukermen bakan long kamadan yele kai ka babyang hadien baladap siang yo artificial turf ba kata jing tres tom jong pia po ka jing alam isngain ba mustang ba care ba teni ba yo I ban la po sedok ka state level ban ya compare ba tibai pat kitim badan po is ba West Giant Hills ba nga kan tu pi ba pinang tres tom kembali osnyo ba ka youth league kanang yai beteng na West Nam so West Nam ba ngi scam na jing tres tom jong pi bangin sayo ban long kita ginong job adu ka state level jong ka youth league jong ito kublay sibun isa nga tapos na din so tanak pag ni bagini kikna iba din ka away ni kithan gibo jol slap ba kadika jala dumi ba ngas kasuto ba ngar mo na kasno gibo jol slap so sara ba siam bagito ki under 14 under 16 jete ki siam jige ha bagini practice na mata ni youth league ngai kim siya po siya kathong ki snow na po sara ngai ibra mo pin ni under 14 under 16 ki po siya kamat ba pin po siya ka final round dengan semua anak play coach ki manager ki bala betul nanti ki na bakinya practice bah ha ko mo kabadai bakin ne poisir usi selo bakin le final round te ko malakren men president jungi yong ba
buan ki khna ba mi nakani ka than jung phi nakani ka than Amlarem subdivision ki ba penthuk na ki snang lamen ba wan sub ne di we ni ki players ba individual talang na taw ba ai bor na champat buan ki belami nakani ka than the subdivision ki jong phi